buss käes, suur aitäh Avisele, kes andis meile siis täiesti uue Toyota bussi terve paagitäis kütust, et saaksime oma tiimiga ilusti Kegumsisse kohale. Ja ega ei olegi, nüüd hakkab trip pihta, lähme korjame liikmed peale ja paneme Kegumsisse. Järge, kuidas magasid? Hästi. Sa oled hea vlogimaterjal. Kohe tuleb elu esimene media pass. Plaan oli, et ma saan sõitja passi siit, aga tuli välja teistmoodi. Täiesti uus nädalavahetus meie tiimis esimest korda. Ametlikult MXGP meediapartnerid Team 101. Nüüd tuleb kõigile meile viiele huvitav nädalavahetus. Laini buss paisab. No? Ühel on ammes esimene kord olla ametlik meediapartner MXGP-l, nii et tulime juba vaatama täna, et kus hommikul 8.30 meil meedia briefing on ja lähme vaatame siia sisse ka juba, et tutvust teha homseks. Kus teie tiim paikneb? See jamu vahe sealt järgmine. Ahoi! No terekest! Tervist! No läheb! Itert hästi! Kuulsime jah! Suht raske on olla, just käisin enne rada kõndimas ka, siis süük tunne nagu oleks terve maratoni läbi jooksnud, et süük keha on nagu nii väsinud, et ma ei teagi, no eks ma homme proovin ja punkte jagatakse selles mõttes pühapäeval, et äkki pühapäevaks läheb paremaks, aga on päris raske, et kui niimoodi. Puu taha lähed, siis mõtled nagu ikka niisugune nagu ärevus on sees, mõtled nagu miks natukene teed, aga siis puu kukub või midagi, siis nagu kõik või juba 15 keeratakse, siis kuidagi klikid nagu oma tsooni ära, ja siis on nagu oledki seal oma tsoonis ja kuidagi siis ongi nagu nauditav juba, ja siis on nagu teistmoodi, et mingi hetk seal puu taga korraks sinna lähed, siis ikkagi tõmbab sees kõhedaks ikka iga kord. Täna neid Shinilt hoisi ei näegi siit telkide alt, kõik kardinad on ees. Homme peame uue ringile tulema. Kõige ilusamad säravad motorratid, mida kunagi ilus näete. Tere hommikust! On laupäev. Ma olen väga väsinud. Krossimehe dieeti hakkame pidama sirkel ka hommikul.
media briefing. Vaatame, kas me saame oma laua taha ilusti nime ka panna, vaatas meile nimekaardid olid seal peal, meid ei olnud veel. Tuleb ära sebida. Oled valmis raja peal seiklema? Täiesti valmis. Hey, how's the boys looking for the weekend? The race with brothers home GP? Yeah, it's good. How the form? Easy going. Lot of pressure with the home GP or? I think not so much pressure. You know, a little bit the same. We train this track. They feel like at home, so it's not too much pressure. Okay, good. Just feeling confident. Yeah, thank you. Eestlastest teisena edasi oma gruppi 14. Lähme siis Monster MXGP tiimi vaatama, Yamaha tiim. Vaatame, mis siin Belgial toimub ja rekke ka. This GP, two riders, Glenn Coldenhoff from Netherlands and Jeremy Seaver from Switzerland. Every rider have on like cabin, some special spare parts and exhaust, the brake system. Okay, thank you. Thank you. Okay. Well, it's obviously always special to come to the home GP and see how many fans you got and how they cheered for you. It's obviously like it gives you like extra energy when you ride, you know. Off to the races, just finished lacing the laces. They need a little persuasion. It's not a one-time occasion. Mama nominated, hard work, dedication. From the bottom to the top, love for all y'all saws elevation. Hey, I'm pushing away. I see you up in the summer. I'm in my worry stance. They got a pilot to tell them to run it. I never back down, got the whole squad where you at now. Let the smoke clear in the background. You ain't know where you know now. I'm feeling unlimited. Starting up finishing. Yeah, I can't stop. I'm feeling unlimited. Yeah, they don't know what they dealing with. Feeling infinite, man. I'm too unlimited. I'm too unlimited. I am unlimited. Yeah. Coming in fast, open the throttle, my foot on the gas. I'm on the spaz, nothing that I cannot do if you ask. Yeah, it's obviously much different compared to any other rounds. Here, yeah, you can feel the energy when you come by some corner or something. You can feel it's quite loud, the fans, and yeah, I like it. Of course, I don't pay so much attention when I'm riding, but it's just so nice to ride here at home. Off to the races, just finished lacing the laces. They need a little persuasion. It's not a one-time occasion. Mama nominated, hard work, dedication. From the bottom to the top, love for all y'all saws elevation. Hey, I'm pushing away. I see you up this summer. I'm in my worry stance. They got a pilot to tell them to run it. I never back down, got the whole squad where you at now. Let the smoke clear in the background. You ain't know. Räägi
jällegi esimesed muljed ikkagi see aasta oled nagu tehase tiimis, nii et kuidas see tugisüsteem ja kõik toiminud on siiamaani, et kas kõik tsikli osad ja asjad on olemas ja nii palju sõitu kui vaja on? Jah, täpselt. Saan nii palju sõita kui tahan ja viivad mind trenni ja kodus on sikkel olemas, kui olen kodus, saan ka ilusti sõita ja on täpselt sama sikkel, mis on võistlustel, et selle poolest on kõik normaalne. Inimesed on väga sõbralikud ja aitavad kogu aeg, on toeks alati. Ikka, siis leiame ikka eestlased omavahel ikka lõpuks üles seal raja peal ja siis Tanniga sai seal viimane ring suht korralikult võidu pandud, aga jah, sai viimane ring mööda, aga tegelikult oli lahe, väga pull, võib sõita küll nendega koos, et ei ole mingit probleemi. No ei, meil on siis tiimil esimene päev tehtud, kogemus on käes. Minu poolt võib öelda, et oluliselt raskem kui ise võidusõita olla, aga tegelikult tiim sai väga hästi hakkama ja ma arvan, me oleme kõik väga rahul, et põnev oli igal juhul. Seal oli tartar! Actually, it's a long time that I ride here. I think the first time for me was in '85 for the European, and then I ride a few times 125, I think, and also EMX is one track that I like quite a lot. I had some good race there. Normally, I came from the south, so I'm not especially a guy to ride in the sand, but with the years I learned it, and I felt pretty good on this track. Yeah, I always like to come here, and I have to say I have some great memories here. Did some Motocross of Nations, I think, even in 2014, and I've won 2 GPs here. And in my career I won, I think, only 6. So it means something. It's a special place for me, and yeah, I always like coming here.
One more question. You have one Estonian guy working in your team. One sentence to describe him. The Estonian. Yeah, they are. It's just like cold. How should I describe? Yeah, they are very cold, but really nice at the same time. You know, always funny, always joking in a funny way. Yeah.